Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manglen celime prhilalen. Edovlesere volajehem izenea amena stojnete družina men letkaja Ramazan Maseko e Kur'anesoro. Kojetano autor Amaro Prhal Daija Ummer Idrizović. Kovdi sutno divej akali mubarek Masekosor Ramazan družina men kako trito desi Amaro temaja ko Ramazani klanini pe zajedničko račakoro namazi, odnosno taravih namaz. Prhala musliman. Jekotar odlika isto džihar svoja odlikujemo akava plemenito maseko Ramazani. Upravo odolea so akva maseko mubarek Ramazani че деламен заедничко това хем течера ибадети е Аллах се субханаху та'ала. Херела амаре джамие корачакоро намази, односно ке таравих намаз. Со два на неамен ко остала ангуне дешуек масеке. И ако етано посебно благодат со е муслиманен акава масеко Рамазани джангави оленгере виле оленгере немарна калбија кола сој хине немарна дешуек масекја живиње бешлеко гафлети на осетиње ништа срам Аллахи аззе ве джелле на осетиње нисави обавеза срам о ибадети داولاني توين كو إبادتي الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فكو ماسكو رمضاني جنگاوي اوكولا مولي قلبيا جنگاوي اوكولا نمرنا قلبيا كويتاني كو غفلتي يكوتر وشكاري بيبخلا مسلمان كو سو الله مكلايفرني كونيه مسلمانينيه Tano rachakoro namazi kwa kawa plemenito maseko Ramazani. Kova so isole posebno vrednost. Posebno vrednost. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam henja ko hadisi ko su bilježili Muslim rahmetullahi alaih. Te klarinen e ashabenje taravija namaz. Ama na obavezujalen. Te halwamena katahri pošukare prhalalen. O pejgamberi alaihi salatu wasalam vatređaja sahabije te klaninene i taravih namaz, ama na ne obaveza. Te ne volamen pogrešno shvati be halu i be kao hadisi, da na volani nikako uopšte te klanine taravih namaz. A kad te samo o pejgamberi salam planije te klanine taravih namaz, ama na jamki obaveza svako od dvije te klanine taravih namaz. Nemam ki be svako dvije, ali nisminete dozvolina meni džamiju zamende, hem te propustina i taravih namaz, te nađak i taravih namaz. I akava okolinje kola su živinena uzi džamije, o džamijeta ne uzvolende, nisminena te dozvolinem pese. Te nakaven o mase ko Ramazani, a i džamije uzvolende, te na džan. Ko vakti e taravija ko te klanin taravija. Govore hadisi koja su bilježili u Buhari u Muslim rahmetullahi alaih kota Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Večera manom go pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ko provedini, pazne šukar halal, ko provedini o Ramazani klanin dojra čakoro namazi Klanindoj račakoro namazi. Verindoj ko Allahi jelle jalaluhu subhanahu ta'ala. Hem rodi be nagrada samo olestar jelle jalaluhu subhanahu ta'ala. Rodi be nagrada samo olestar nikastara verestar. Kao venne se oprostimej angune džunahija grehja. Allahu akbar. Znači, subhanallah, Манушко ака проведени о Рамазани, покло,
кланиндој рачакро намази, то есть таравих намаз, веруиндој само ко Аллах азza wa jalla иманеа, веруини ко Аллах азza wa jalla, hem родела само олестар награда за одува, никастар више. Само олестар джалла джалалуху субханаху таала. Hem hela kato pejgamberi sallallahu sar nagrada. Asaf kese kao venle se oprostime angune junahia grehia. Allahu ekbar. Ej musliman, postać. Pa je siridi so pošukar ko tarakava. Svako amendar grešini. Na nema nuško na grešini. Neko poputri, neko pohari. Ali svako amendar. Na šidara hima nuše bizo grehia, bizo junahia. Hemodli se vachiri Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'ansko ajeti kullu benni a'dem al-hata'a. Sao čave ademe sertane grešnike. Sao čave ademe sertane grešnike. No nekoj tano pobaro grešniku, nekoj pohari. Ali pa prilika idealno, subhanallah. Zlatno prilika koja su navalanite propustinala. Navalanite propustinala, a te na koristinala. Zlatno prilika, wallahi, zlatno prilika da oprostinem pe amare grevja. Dešojek masekija, jam hari podur kotar ibadete Alesa azza jelle. Dešojek masekija hari živina kodisao pobaru nemarljivost, prastandoj kod dunja lučka koristija, pa u dunja lučka buča. Ukružime razno ne problemencar, gajlencar, razna musibeti anglamende. Na razmislinaja kotara amare grehja so grešinaja. A isto ađikar mina dajamen godi da šaja kana odma te arakjamen ili te zadesinamen umeribe. Pa valanti kloango Allah azza jelle dževapite da odolese. A prilika tani idealno koja mase ko Ramazani, koja su džangavi umule kalbija, koja su džangavi okolah kalbija nemarna, koja ta nekoga fleti, te provedinente nakhaven akava Ramazani klanindoj. Subhanallah. Klanindoj ko ibadete Alese jalla jalaluhu subhanahu ta'ala imanea, veruindoj da jedino ov zaslužini samo me olese te čaravi ibadete niko aver. Nika se averese. Samo ov. Jer ovo dua koja stvori jaman, hem ovo dua ka se preli kasne jegdive olese ka iranama. Hemov jedino od ovako su šaj man te pomožini man komekle problemja gajle. Niko aver osim oleste. Ako ovna pomoži jaman, niko aver našti pomoži nam. Ako ovna nagradi jaman, ko aver se molesta šet nagradinima. Ako ovna oprostirima mekle grevja, ko šaj osim aver to oprostimo grevja. Ama isek shujo lafi ko Kur'anska ajeti. Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala musliman tuče upravo. Ko te su Allah azza jalla vacheri da itano paše beklero bonje ki doa. Paše tano. Tu nemarljivo barabar mancar grešniko. A kad ka vas dete vas ta, te molinetu ta Alesa azza jalla, wallahi to tuče paše. Allahu akbar. I silidi su poškar ko tarakava. Sar su aračula kore hadisi ko te su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vacheri, ko ka vas dil pe vas ta te molini e Allah azza jalla, te rodil, diso ko tar Allah azza jalla. O Allahi kala jal tirino lesre vas ta čuče. Ja Rab. Sao gospodari sjame, subhanallah. Kala jal Allah azza jalla tirine amare vasta čuče. Amen dar ko tar saki grešnike jam. Ulese idealno prilika. Akava mubarreko mase ko Ramazani te sprovedinale te nakavale zajedničko koračakoro namazi imanea nadaja kalesiri nagrada jalla jalaluhu subhanahu ta'ala. Hem so pobuter duvaja ko Allah azza jalla se i dova na odbini pe e postačesiri ko mase ko Ramazani. Ule se korisna prilika
te çirin dova तुम्हारे दियाचे तुम्हारे दादे से तुम्हारे छावे हैं तुम्हें हैं तुम्हारे पोरचाचे familiaचे çirin dova Allah taraki tumen ko tarloshni pe çirin dova Allah taraki tumen ko tar jahannam sko yak çirin dova Allah taraki तुम्हारे छावेन को tar jahannam se yak çirin dova Allah tu putin तुम्हारे छावेन को pravo drumo te jan pravo ne drumeja ko poklo jirdi pe se ništa na ne poškar ko tar do muslima palo tutte te chave herli me chave kula ka jan pravo ne drumeja čiko drumo Allah esro jelle jalaluhu subhanahu wa ta'ala i čiko zadovoljstvo Allah esro jelle jalaluhu subhanahu wa ta'ala Ačana mencar halalem ko te sutno dersi štarto dersi ko te kachlo pe lafi ko Ramazani pravena pe e jannete sere udara Allahu akbar apandena pe e jahanname sere udara Ačven pratine namen šunen hem sikluven Allah azza jitana gadina mare prkhale umere kosa ke šuje informacije kola so omogućameye te šuna hem te siklova ko kombar komasi ko Ramazani diken dole so khairi magaot me šuje lokei Ramazan eser dive तुम्हारे नए मंगलन चरते ना खाविन को शुकारी पेन को राहत लुको मैं सर एनिस मोहम्मद हम उठाल उमेर दिरिजोच वस्सलाम वालेकुम